Pozdrav svima i dobrodošli u podcastu Podzemnih filma. Ja sam Bernard Grubišić, a danas pričamo o Valu Kilmeru, nedavno preminulom glumcu, čiju retrospektivu odnedavno možemo gledati i u programu Kina Tuškanac, odnosno Kino Forum. A naravno, ko bi drugi pričao samo o Valu Kilmeru nego Ramona Bojan Vlahović. Bog Ramona, ovaj put uživo. Hvala ti što si prepoznao moje znanje i iskustvo sa Val Kilmerom, pa si me to pozvao natrag u podcast. Nisam nikad ni sumnjao. Nije nitko. Tko god me bolje poznaje, da. Pa dobro, krenut ćemo pomalo o njegovoj karijeri. Evo, možeš ti prva reći, s obzirom da znam da si njegova obožavateljica, kako si uopće postala upoznata s njim kao glumcem i koji su neki možda prvi filmovi koji si vidjela? Jako zanimljivo i odlično pitanje koje ću ja vratiti tebi. Pa mislim da je Batman bio na televiziji, taj nekako, pošto sam tad bila dosta mlada, mislim da je taj treći bio nekako najbolji za djecu. Za razliku od Keatonovih koji su meni bili prestrašni i preljigavi. Znaš i sam moje iskustvo sa horror filmovima i sa Burtonom, pa to nije baš bilo za mene. Mislim, bio je to lijep. Nicole Kidman bila u filmu. Dakle, to je značilo da puno gledanja je bilo tog filma. Jim Carrey također. Dakle, nešto savršeno za nekog od 10 do 15 godina tko bi u tome uživao. Top Gun, ne znam kad sam počela voljeti, ali kao da ga oduvijek volim i to je još uvijek istina. Pa je onda bio i tamo kao zlikovac i ne znam za neki drugi film baš u mladosti. I onda tak kad sam malo bila starija, onda je tu došao još i Svetac i to je bilo to. Val Kilmer je bio čovjek za sva vremena. Je to od početka bila ljubav ili? Vrlo vjerojatno. On je bio, znaš, jedan mučeni Batman, jedan koji nije mogao izraziti svoje osjećaje, a to svaka djevojka, kao što vjerojatno znaš, pada na takav lik. Od uvijek sam ga nekako posebno voljela i tražila tu neku kao njegovu neku njegovu slabost, dakle, koju on skriva sa tom svojom bezobrazlukom. Da, kužim. Mislim, kod mene zapravo dosta došlo kasno nekako upoznavanje s njim kao glumcem. Više sam, kad sam bio mali, mi je bio poznat kao nekakva filmska zvijezda. I naravno Top Gun, vjerojatno prvo di sam ga vidio, s time da sam i Top Gun tek do nedavno sam prije, ja mislim, par godina, prije nego što je izašao Top Gun Maverick, sam pogledao u cijelosti. I zapravo i ta slika nekakva Top Guna koji, kao dijete mi nije mogao biti jasan taj film, ali... Čudim se da ti je i sad jasan, ali dobro. Ali zapravo onako i Tom Cruise kao glumac o kojemu ćemo pričati uskoro definitivno. Da. A onda i Val Kilmer u tom filmu me nisu nekako privlačili, jednostavno takvi pa akcijski dobro, nisi filmovi bio tinejdžerska djevojčica. Da, naravno. Ali hoću reći, takvi akcijski filmovi mi nisu bili zapravo zanimljivi. Mada je Top Gun... Ja sam šokirana. To je jedino što sam ja gledala kao dijete. Glupave akcijske filmove. Pa je Top Gun isto posebna kategorija, o čemu sam siguran da ćeš pričati. Apsolutno. I onda sam za njega mislio, on je nekakva glupava akcijska filmska zvijezda, kad sam bio mali. Zato što je plav, priznaj. Pa vjerojatno dijelom toga, da. Vjerojatno je to i slučaj, kad vidiš tako nekakvog plavog muškarca koji je očigledno se i naravno zgodno kakav je, da. A koji se onda zapravo ističe na svim drugima u filmovima, samo misliš filmska zvijezda koja ima vjerojatno nekakve lošije glumačke sposobnosti. Da. I onda zapravo je hit. I naravno. kad sam pogledao hit, to je bilo taman prije korone sam pogledao u Tuškancu hit, koji se sad u sklopu njegovog ciklusa i vraća u kino u Zagrebu. I kad sam pogledao hit, to je bilo nekako vrijeme kad sam postao i veći filmofil.
onda mi je nekako i taj film otkrio Vala Kilmera kao glumca. Da. Jer je i tamo sjajan, iako je u pozadini De Nira i Pacina, a naravno onda sam počeo gledati ove neke druge filmove gdje možeš vidjeti zapravo u cjelini njegov raspad. Na primjer? Pa na primjer, mislim... Koji ti je bio prvi? Aha, hoće ti biti na tvojoj top listi, pa onda nećeš. Ne bih sad izdvajao sve, ali prvi je... Gdje me nije šta ja znam. Gdje te nije razočarao? Da, mislim to je hit, jer je vjerojatno to i prvi koji sam u cijelosti pogledao s njim, a onda kasnije ne mogu sad izdvojiti nego ko mi neće biti na listi, odnosno neki film koji mi neće biti. Tako da ću u tome Ipak kasnije. Sam ja tu duže, pa je bilo raznih filmova koje ideš gledati u kino samo zato što je tu Val Kilmer, ali da, nema drugog razloga, niti je on nekad razlog, ali da. Da, spomenula si prije nego smo počeli jedan film koji sam isto vidio inserte, pričat ćeš o njemu. Siguran sam, tako da nije mi on bio neće taj film biti na mojoj listi, ne brini se. Ako pričamo o Aleksandru, neće biti na mojoj listi. Drugo. Aha, neki drugi, dobro. Drugo u kojoj glumi jedan naš glumac. Taj će sigurno biti, ako ne bude i na prvom mjestu. I, kao što ti kažem, nije mi bio u razini, meni, da, Batmana sam definitivno vidio, ko mali, ali tamo me dojmio Jim Carrey, kao nekakav obožavatelj upravo Jima Carreya. Da. Pogotovo njegovih komedija. Da, jer kad si dijete, na tome si izložen i onda, pa on je i ovdje. Tako. Da. I onda tu mi je njegova uloga bila zanimljiva, zapravo sam Val Kilmera i zaboravio kao Batmana, i nadam se da ću uspjeti sad pogledati. Da. Batman Forever kad bude u Kino Forum, tako da i ovo sve iz djetinjstva mi, ajmo reći, izblijedilo što se tiče njega. Pa dobro, ali taman kad si ti odrastao, on više nije, on je taman bio između svih svojih najboljih stvari i nije više ni bio toliko u kinima. Koje godine bi ti kao okarakterizirao kao svoje djetinjstvo? Zadnjih 10 godina, ili? Kao moje djetinjstvo, gdje sam kao počeo gledati filmove na televiziji i nešto malo u kinima, ali uglavnom realno na televiziji je možda od 2007. do 2014. Kad je on taman nekako polako silazio. Odnosno već je bio sifao kao nekakva mainstream filmska zvijezda, povremeno je tu i tamo u ovim malo manje istaknutim filmovima glumio, a onda zapravo dolazi njegova ta era više direct to video filmova, gdje su to nakon 2010. realno to su filmovi koji niko ne zna. Osim ljudi koji su još i tada koji su i tada išli u videoteke i to su uvijek bili oni najjeftiniji filmovi sa strane, koji su valjda morali uzeti, tako da. Nedavno sam baš počeo sam gledati prije što smo pričali o Coppoli, njegov predzadnji film prije Megalopolisa, Twixt, u kojem Val Kilmer glumi glavnu ulogu. To nisam ni čula, ni znala za to. I mislim, film je toliko čudan da sam ga zagasio nakon 10 minuta, ali samo mi je žao što sam ga zagasio upravo zbog Vala Kilmera. Jer je to jedna od rijetkih njegovih uloga na zalasku karijere, u kojima je i glavni, a u kojima opet glumi ulogu u nekom filmu koji ipak ima neku, ajmo reći, neki pedigre iza, jer se radi o Coppoli. Da. Tako da, to ću, nadam se jedno pogledati, ali tad jednostavno možda nisam imao život u dijelovima. Jer ovi Coppoli filmovi, kao što smo vidjeli na Megalopolisu, imaju svoj nekakav touch posebno. Da, late Coppola, da. Ali ti si onda pretpostavljam više vezana onda uz 80. i 90. kao njegov razdoblje. 90. 2000. ja bih rekla. Da. Mislim, šta god, baš sam razmišljala sad o tome, vjerojatno će svi filmovi koji su mi na listi biti oni koje sam imala snimljene na videokazeti. Što znači filmovi koji su se kod nas vrtili, a koji nisu bili previše lascivni da je to moju jadnu mladenačku dušu iskvare i tako. Tako da nije to nužno
filmovi uz koje se, kako bi rekla, koji su ti dragi nisu nužno kvalitetni, ali su jednostavno oni koji su htio ne htio bio izložen u odrastanju. Lako sada kad možeš naći bilo koji film i nađeš si koji ti je i dobar i sve, a onda si imao tih 5 filmova što su se vrtili i to ti je to, nema šta. Jel' tako? Da, to je istina. Tako da, tako nešto, da. Koja je onda nekakva glavna karakteristika njega kao glumca koja ti zapravo najviše sviđa? Ono, šta misliš da je i zapravo najveća njegova snaga u njegovim izvedbama? Pa ja mislim njegova karizma, da tu nema nikakvog pitanja. Jer čak i kad je loš ili nezainteresiran, on svejedno ima tu toliko zanimljivu karizmu. On meni osobno nije previše lijep ili netko da je sad ne znam kako privlačan kao fizički. Pogotovo sa tim svojim usnama. On je sav prenaglašen. Nema mjesta gdje on nije prenaglašen. Čak i ako nije, ne znam, ko danas ovi svi nabildani i sve ostalo, ali on je svuda previše. Ali ima tu neku karizmu, taj neki šarm, magnetizam čak nazovi, zbog čega je zanimljiv. I onda naravno kad je došao internet, u moj život, i kad si mogao više pročitati o njemu, onda kad pročitaš više o tom nekom. Mislim, kao prvo, sama ta činjenica da je on bio najmlađa osoba ikad na Juilliardu. I onda shvatiš, možda ima nešto iza te karizme ili nešto dodatno što je toliko nezamjetno, zašto te privlači. Tako da to je na neki način, ako govorimo o njegovoj tehnici ili o njegovoj glumi, to taj nezamjetni. Dakle, ne znaš zašto te privlači, a privlači te. Da, kužim. Pa, mislim, gledati ga, ne mora biti fizički, nego baš zanimljiv je. On je zanimljiv. Sjedio sa strane ili ne, zanimljiv je. Da, to je istina. Jer rekao bih da baš ta njegova karizma koju je onda prilagođavao liku i neki ti stereotipi njega kao filmske zvijezde, on zapravo na vrhuncu, pa onda kasnije kroz 90-te koje prilagođavao raznim ulogama su bili najzanimljiviji za vidjeti kao Tombstone, Hit, ti filmovi u kojima on pokazuje zapravo svoju ranjivost, gdje nije on sad nekakva dominantna figura, nego njegovi likovi imaju nekako više slojeva, bogate su onako karakteristike likova koje prihvaća i onda tu on ima zapravo i šansu za pokazati nekakav cijeli svoj čak i tamo možda gdje nema sam lik bogatstvo, on je taj koji unosi neku, kao što znamo najpoznatija iz Top Guna, gdje on vrti kemijskom ili kasnije već čime u raznim filmovima. Dakle, na vrlo jednostavan način te tjera da ti o tom liku razmišljaš više nego što bi inače, po meni. Da, i onda zapravo je iskoristio taj svoj fizički izgled da od sebe napravi nekako ikoničnog glumca i ikonične likove. Da. Jer mislim da je Iceman u Top Gunu nekako ipak bez Icemana nema Mavericka. Da, bez Icemana nema Mavericka, ipak nekako njegova najikoničnija uloga, iako je sporedna. Pa pogotovo ako sad uzmemo u obzir da je bio Iceman i, kao što smo vidjeli u posljednjem filmu svoje karijere, gdje ta scena, kako bi rekla, skoro pa ne pripada u taj film po dramskoj težini te scene. I gdje to nije smiješno koliko su oni zapravo ozbiljni u vezi njihovog odnosa. Tako da, apsolutno mislim da možemo reći da je Val Kilmer Iceman. A mislim, Top Gun za mene jesu 80-te, onako po mnogo čemu definirajući film 80-ih. Uz to što je to nekakav stil MTV snimanja i akcijskog filma koji onda ispresjeca na raznim needle dropovima i muzikom od tog vremena. On uz Toma Cruisa je učinio taj film ikoničnim po meni. Bez njih u tim ulogama ti nemaš takav film. Tom Cruise ne bi bio Tom Cruise da nije bilo. To jest, Maverick ne bi bio Maverick bez njega, ne bi 100%. Bio bi, prolazno bi jako bilo. Čini mi se. Mislim, uvijek mi je teško ozbiljno govoriti o filmu kao što je Top Gun, ali dobro. Pa dobro, onda da previše ne zalazimo sad u dubine, možemo polako krenuti naših top 5 pa ćemo onda... Dobro.
još pričat o njegovim raznim ulogama i uvjeren sam i različitim razdobljima njega kao glumca. Pa, eto, imaš tu čast da Ja imam tu čast. otvoriš. Dobro. Naš Pa top ništa, 5. stavit ću na 5. mjesto Kiss Kiss Bang Bang. To je moj broj 2. Ne zato što je loš, mislim da je fantastičan, ali to je jedan film koji kao prvo je bio šokantan kad je izašao, što uopće Val Kilmer je tamo, način na koji glumi. Sam film je odličan meni, ali u to vrijeme nisam više toliko nagledavala i ponovno gledala sve filmove koje volim, pa je onda ostao tako nekako. Sam par puta pogledala, rekla to je odlično i ostao je sa strane. Po meni je bilo neočekivano vidjeti ga u takvom žanru sa tim sporednim glumcima. Zaboravila sam tko je muški sporedni. Znam da je Michelle Monaghan u tome, koja će kasnije biti žena. Pa Robbie, pa da. Pa vratio. S time da je on po meni, koliko se ja sjećam, jer isto prošlo malo vremena od kad sam gledao, on je zapravo više glavni tu. Oni dijele. Oni dijele nekako on je glavni, ali na neki način to je bio povratak Robert Downey Jr. prije Ironmana. Za one koji se sjećaju US Marshals i drugih manjih filmova Juniorove karijere. Ne, bilo je šokantno. Dakle, ko prvo, Val Kilmer, znaš tko je, dugo ga nije bilo u nečem bitnom. On je sa Robert Downey Jr. za kojeg su svi već bili otpisali, čudilo se uopće da je živa, kamoli da je u filmu. Michelle Monaghan, koja će kasnije postati bitna u Mission Impossible. Dakle, milina. Zanimljiv žanr koji tada do onda The Nice Guys nije baš često korišten. Super film. Moj broj 5, ipak. Gay Perry Forever. To je odlično ime. Ime je njegovo. Ali moja najdraža, dakle, dan danas se sjećam, taj film sam gledala iz koje je to, možda 2004. 2005. Dakle, tad sam zadnje gledala, 2005. Dan danas se sjećam citata kao provjeri definiciju idiota i šta tamo ću vidjeti svoju sliku. Ne, nego definiciju idiota. A to je totalno ono što jesi. I to mi je bilo presmiješno. Komedija za zauvijek. Štreberska komedija, naravno. I taj Kiss Kiss Bang Bang. Definitivno. Pa da, sve si rekla. Mislim, zapravo ta njihova dinamika je iznenađujuća. Pogotovo kad vidiš. Oni jesu nekakav... rekao bih sličan tip filmska zvijezda, opet različiti tip glumca. Jer Downey Jr. nije toliko karizmatičan, on puno više mora izvlačiti iz sebe kao glumca. Jel? Misliš? Da, po meni. Nekako moj dojam je. Dobro, meni je možda više sladak nego karizmatičan, pa zato ne mora se toliko truditi. Ali dobro, moguće. Mora po meni više izvlačiti iz svoje psihe, ajmo reći, koja ga je zapravo obilježila kroz karijeru, barem do Ironmana, nego Val Kilmer. A Val Kilmer je opet ovaj film iskoristio za komediju u kojoj nije dugo radio. Još će se kasnije dotaknuti jednog filma koji je isto komedija u kojem je odličan. Tako je. A ne znam, odličan film, prezabavan mi je i iskreno. Pametan, šteta što nije, ja se čudim da nije popularniji. Ili da nema veće neko kultno Mislim da je malo, znači redatelj je isto kao kod Nice Guysa, Shane Black, koji je proslavljeni scenarist iz 90-ih i malo ga je nekako i Nice Guys zasjenio, ajmo reći, zauzeo tron što se tiče njegovih filmova. Znam, ali između ta dva filma je 15 godina prošlo. Je, slažem se, da. Ali kad je došao Nice Guys, može biti da je više Nice Guys zauzeo to kultno mjesto. Ma niko nije znao da postoji Kiss Kiss Bang Bang, osim par ljudi, vjerujem. Dobro, ali mi znamo i da ovo je super film. To je najbitnije, tako je. Tako da, mislim, ja sam ga baš pogledao to neko vrijeme kad sam pogledao Nice Guys i onda kad sam u isto vrijeme sam ulazio u Goslinga više, a onda sam pogledao i Nice Guys i baš me izradio Val Kilmer. I koji bi rekao da je bolji? Da u tebi? Zbog Goslinga znaš da preferiram Nice Guys. To je nekako glavna razlika. Zato što je... I po meni je njegova izvedba od njih 4, ta dva filma ipak najbolja. Sigurno. Ali Kiss Kiss Bang Bang je više baš šund film. Da, on je sam po sebi, dakle baš je i izgledom i svime. A Nice Guys je, kako bi rekla, bavi se šundom, ali nije šund. Nego je baš kvalitetan film. Tako da to je razlika.
Ne možeš ni reći da će biti Kiss Kiss jer, Bang Bang. da, Kiss Kiss Bang Bang je dobro se rekla fund, znači zapravo Tarantino sa više istaknutije komedije, jednostavno. Točno to, bravo. Onda idemo sad na moj broj 5, gdje sam ja stavio 2 filma. Dobro. Jer sam ih htio nekako objediniti, s obzirom da je on tu u sporednim ulogama. To su Deja Vu i Bad Lieutenant, Port of Call, New Orleans. Možda sam gledala. Taj Deja Vu mi zvuči poznat, ali to su neki od onih prolaznih. Daj nam sve mi reci o tome. Da, i u jednom drugom filmu on glumi policajca koji je partner u Deja Vu Denzel Washingtonu, a u Bad Lieutenantu Nicolasu Cageu. I to su onako vrlo sporedne uloge. Nekako ih upoznajemo na početku i onda se provlače pomalo kroz film, ali on je zapravo tu više nekakav, samo stand-in guy, kao za nekakvog njegovog partnera u policiji. I ne znam, ja sam ove filmove izabrao zato što mislim da rijetko ko je prije bio filmska zvijezda, jer ovo ono razdoblje kada on polako blijedi i zapravo nekako nove generacije koje stasaju s te filmove 2000-ih zapravo više ne znaju ko je Val Kilmer, onaj iz 80-ih. A onda opet tu on pokazuje tim filmovima da nije ono toliko, da nema toliki ego da ne može stati uz nekog drugog kao supporting glumac i tako da... Pa ili bankovni ček mu je potreban bio. Da, to uvijek je, da, slažem se, ne, to je apsolutno. Ali opet možeš vidjeti da i u tih par scena što se nalazi u tim filmovima, da njemu nije problem odigrati nasuprot i Washingtona i Cagea i onako samo tih par scena učiniti zanimljivima. I ja znam točno scene u tom filmu, pogotovo u Bad Lieutenant koji mi je onako jako drag film i pogotovo volim na izvedbu Cagea u njemu. To što znam scene koja je jako bizarna i u koju Val Kilmer ulazi zapravo u taj jedan stan kojim šeće iguana i Nicolas Cage je lud i nije mu jasno zašto je iguana na podu, a Val Kilmer mora nekako igrat preko puta te njegove ludosti, zapravo smirivati u filmu, tako da... Zanimljivo, mislim da onda nisam gledala taj, baš me zanima. Tako da zato bi to stavio na broj 5 i kažem, imao je on itekako sporednih uloga kroz prvi dio svoje karijere, ovo je opet nešto drugo gdje pokazuje da on kao filmska zvijezda može biti... To si pretpostavljam šta misliš. Funkcionirati. Ono kad uzmu veliku zvijezdu da zapravo podrži neku manju kao da se istakne. Tipa, kako se zove, Paul Newman i Tom Cruise u ovome. Mislim, nije, Val Kilmer nije tog kalibra, ali je tog, to jest te slave, ali je on te vještine. Da, on je te vještine. Da zapravo samo onoliko koliko treba odglumiti, odglumi. I to odradi na razini. Tako da, to je onda moj broj 5. Okej. Idemo na tvoj broj 4. Da, evo baš razmišljam šta bi bio moj broj 4. Jer prva 3 znam, tako da mi je sve jedno. Kao razmišljam hoću li Batmana ili neću Batmana. Ali mislim da će ipak... Da ću ja neku tradicionalnu listu, pa ćeš ti onda tu malo to zasoliti. Ako odabereš The Salt and Sea možda. Pa ništa, stavit ću Batmana samo zato što je to bio film na mojoj videokazeti, film koji se često vrtio, film zbog kojeg nisam htjela gledat nikakvog drugog Batmana i dugo mi je trebala, mislim da nisam Batman Begins gledala do negdje 2012. Dakle, jako, jako dugo nisam pogledala taj film. Val Kilmer, odličan, trpi, muči se. Njegova love interest je Nicole Kidman, šta će ti više? Tu opet imaš tu poveznicu Tom Cruise, Nicole Kidman, tada su još bili skupa, pa Val Kilmer, pa to te sve vraća na dane Top Guna i to. Mislim, po meni je taj film čak dosta dobar. On jest drugačiji od Burtona i on je više na, kako bi rekla, na taj stripovski džir, ali naspram kasnije ovog jadnog George Clooney-a, koji čudim se da je ikad uspio kasnije razviti filmsku karijeru nakon tog filma.
po meni dosta dobar film, zabavan, imaš tu i Tommy, dakle, zašto je to toliko bitan film kad si mlad? Imaš Tommy Lee Jonesa kojeg znaš iz Bjegunca, koji se stalno vrtio na TV-u. Imaš Jim Carreya kojeg si gledao u Lažljivcu i o drugim stvarima koje su stalno bile na TV-u. Imaš Nicole Kidman koja taman tek joj raste slava, stalno je bio Days of Thunder na TV-u, dakle tu sve nešto prepoznaješ ljude. Naravno, mlad si i dijete si i djevojka si, imaš Chris O'Donnella. Dakle, tu ne možeš pogriješiti. Dakle, sve imaš što trebaš i onda još imaš tu jednog, dakle, markantnog čovjeka koji okolo hoda, tih je. I imaš Batmobile. Šta ti više treba? Odličan film. A misliš li da je ovo bio nekako njegov kraj, zapravo, karijere kao filmske zvijezde? Jer ovaj film, ne znam koliko je bio uspješan što se tiče publikum, ali nije. znam da je kritički definitivno bio pokopan od strane svih. I još više ovaj Batman i Robin, ali... Da. Pa mislim da je to samo... Da nije to uzrok kraja njegove karijere, da je to samo simptom. Da. Tako da ne mogu reći. Jer on jadan ima te sreće da ima tih 5 kultnih filmova koji su, dakle, bitni za cijelu filmsku povijest, a ovo sve ostalo, znaš, vau, koliko ima potencijala, jej! I onda gledaš tako i diviš se njegovom talentu, ali nažalost nije to. Da, jer nekako njegovi ostali onda pokušaj da se ponovno vrati na staru slavu nisu uspjevali. Jel hit nakon Batmana, nije? Ne, ista godina. Zato kažem da je ovo nekakva prijelomnica, kužiš. Da je njegova karijera imala nade, onda bi na valu hita nastavila, ali eto, nažalost. Ja mislim da je to apsolutno savršen primjer šta je njegova karijera. Dakle, 2 trake, eto, iste godine, ali nažalost ne može održati taj nivo iz razloga više vjerojatno tih producentskih i financijskih nego svojim talentom, ali za njega nema mjesta. Ne znam, da. Pa ne znam, tak mi se čini, šta ti misliš? Pa da. Jer on ima jako zanimljive projekte. Jednostavno je to splet okolnosti u kojem u krivo vrijeme odabereš svoj veliki film. I upustio se, ajmo reći, superheroje. Gle, da tebi netko ponudi Batmana i da je najgori scenarij na svijetu. Pa sigurno da bi pristao. Sad ti govorim, ne odbija se, Batmana ali kažem, se ne odbija. U krivo vrijeme se nađeš na krivom mjestu. Pa bolje nego da je bio Batman i Robin. Mislim, pretpostavljam, možda baš suprotno. Nikad ne znaš. Da, to ne možemo znati. Mislim da ono što je teško kod tog filma je što je toliki nesrazmjer stila Burtona i kasnije Schumachera. Samo zbog toga. Ja mislim da taj film da je bio prvi i da je Burton bio treći nastavak. Bez obzira na scenarij. Da bi bio potpuno drugačiji dojam kod publike. I prijema kod kritičara. Tako da... Da, zapravo me zanima sad vidjeti taj film u ovom svjetlu, ajmo reći, odraslom. Jer ako je bilo samo zabavno i blještavo, ali mi I puno tajca, muškaraca puno u tajcama. tajca, ali bilo je čudno. Ali najviše što ostaje od tih filmova su ipak one Bad Nipples kod Georgea Clooney. Da. Ovdje nisu bile toliko, izražene ili uopće ih... Ne, mislim da ih nije bilo. Nije bilo. Nisam sigurna. Mislim, Nicole koja se tam baca po koži, pa to je bilo prvi. Mislim, Nicole. Ali zanimljivo je kod tog filma i kod Nolana što oboje odabiru Two-Faceovu priču staviti na kraj. Dakle, mogao je čist komotno, Two-Face je mogao biti svoj film. I to je ono što mene smeta kod oba filma. Oba nekako potonu zbog toga što predugo traju, previše ima priča. Mogu si imati jednu priču, Jim Carreya, završiš i gotovo. A ovdje, ne znam, nešto u vezi toga. Ne znam, ali moraju ta dva lika uvijek biti skupa. Ne moraju, ne znam. Nema veze. Daj ti nama svoj četvrti. Ti imaš sigurno te neke alternativne filmove i odabire i ja ću sad ispast neka sadnjakuša, ali nema veze. Ajde, nema veze. Ja znam šta je meni bilo na mojoj videokazeti. Pa, na broj 4 mi je film koji sam pogledao doslovno jučer. Aha. Spomenuli smo. U nadanju da će mi se svijetiti i završiti na listi je. To je Spartanac iz 2004. godine pod režijom Davida Memeta
Sad ne znam koliko si on upoznata sa Memetom kao... Nemam pojma da je. Možda i jesam, a da ne znam. A Glenn Glary i Glenn Ross kao nekakav... Nisam to gledala, da, ali znam sam taj najpoznatiji film. što se tiče kao scenarista, odnosno predloška, jer je on je počeo prvo sa kazalištem i onda su te neke filmove počeli adaptirati na film, a možda što se tiče nekakvog filmova koje je režirao, imaš House of Games, Ne, nisam upoznata sa... Španjolski zatvorenik sa Steveom Martinom. Ne. Ne. Glavno ne vidim. Nisam upoznata. Ali gledala sam sigurno Spartana, ali ne sjećam se. Ovako ukratko, Mehmet je onako dosta poznat. Ajmo reći, sličan je s Aaronom Sorkinom po tome što jedan i drugi imaju tu nekakvu filmovi, odnosno dijalozi se temelje na toj brzini razgovora i na, ajmo reći, posebnim žargonima i frazama. Vidjela sam ja isječke iz Glengarry. Unutar teme filma. A opet Mehmet je puno još ciničniji, odnosno Sorkin je optimista, zapravo Mehmet je totalni cinik. I onako to su filmovi u kojima, barem ja, ne moraš kužiti uopće šta se događa i šta ljudi pričaju, ali opet ti mogu biti zanimljivi ako prihvatiš, ajmo reći, tempo loptice koju ti Mehmet daje s onim što stvara. Ovdje on glumi glavnu ulogu kao vojnika, onako koji je dosta, ajmo reći, jednoj tajanstvenoj poziciji. Nikad ne znaš da li on zapravo radi sa vladom američkom ili je malo po strani u nekakvoj paravojnoj formaciji. Onda postaje kroz film to malo jasnije, ali u biti on je nekako dobio zadatak da pronađe kćer jednog američkog senatora koja je oteta. I onda, kako idemo dalje kroz film, se zapliče radnje i otkrivamo da su u pozadini toga nekakve druge zakulisne igrice. A on je baš magnetičan u glavnoj ulozi. I on je tad već malo deblji, jel tako? Malo deblji, ali još je onako ima sličnu konstituciju koja ga je obilježila kroz karijeru. Magnetičan i karizmatičan, a opet to je po meni možda najbolje se može vidjeti njegova nekakva sposobnost line delivery-a i tome da u tom fast pacing dijalogu tako lako funkcionira sa drugim glumcima. I uz to su tu akcijske scene u kojima je naravno uvijek uvjerljiv, a onda opet s druge strane u ovim mirnijima daje i surovost i nekakvu ranjivost sliku. I što bi rekao da je manjkavost filma? Zašto ne znamo više o tom filmu? A mislim, nekako o svim njegovim režiranim filmovima od Mehmeta ne znamo puno. Mislim, nisu u mainstreamu, jednostavno jer ti filmovi su, ajmo reći, više filmofilski filmovi upravo zbog tog načina dijaloga i ja bih rekao zatvorenosti tih filmova. Ti filmovi nemaju neki veliki svijet. Iako ovaj film se čak događa na 2 kontinenta, ali nije to sad film u kojem je fokus u akcija. Akcija je tu prisutna svako malo, ali u fokusu je zapravo radnja koja je dosta zamršena i onda ti njegovi filmovi ne podilazi gledatelju. Ne podilazi gledatelju i zapravo nisu nekako namijenjeni masovnoj publici. To je nešto čemu i onda Kilmer kasnije u tom dijelu karijere više nekako preteže, a ne ovim mainstream filmovima. To dobro. Ja se ne sjećam, znam da sam to sigurno negdje našla u videoteci, ali ne sjećam ga se toliko. Da, ali zbilja jako dobar film. A naravno, ako imaš strpljenja za njega i nekako se prepustiš. Jer podsjeća me na onaj film sa Phoenixom, s kojim se on zapravo malo vratio u film. I'm still here, ili... Ne, nije taj. Znaš onaj kad ima onu neku klinku vodi sa sobom, kad je sav isto obrastao i to. Isto je zamršena radnja. You are never really here, ili... You are...
Nešto tako, da, gledao sam. I ja sam isto gledala. Tako me podsjeća na to gdje ti kao nisi siguran šta je radnja, ali zanimljivo ti je pogledat i kao, okej. Da. Pa ajmo reći da ima neke sličnosti, da, definitivno. Jer onako, to je, ajmo reći, polu nekakav srednji strujaški film. Kao ima komercijalnih elemenata, ali pogotovo u scenariju su zapravo više ti profinjeni umjetnički porivi vidljivi. Dobro, idemo onda dalje na tvoj broj 3. Da, ja sam odlučila da ću ja biti potpuno mainstream i sve će biti očekivano. Samo poredak neće biti očekivan jer će moj broj 3 biti Tombstone. Koji, mogli bismo reći, je čak jedan od najkvalitetnijih filmova koje ćemo nabrojati ovdje. Uz Heat, vjerojatno, ta dva i nema šta drugo da se priča. Ali ja zapravo idem po više osobnoj razini. Koliko sam te filmove nagledavala u djetinjstvu, evo. A ja sam imala, još uvijek imam veliku fazu westerna, obožavam, pogotovo Wyatt Earpa. I tada je baš stalno na TV-u bio ili Dances with Wolves, bio je Wyatt Earp, sedmorica veličanstvenih serija i tako razne stvari. Između ostalog i Tombstone gdje opet, dakle, Val Kilmer nema glavnu ulogu, ali kad spomeneš taj film, prvo kog se sjetiš je Doc Holliday. I zaboravit ćeš je li on bio sa Costnerom ili je bio sa Kurt Russellom, jer su ta dva filma zapravo dosta slična po tome. Po čemu, ja mislim, Costner ipak vodi po svojoj karizmi kao Wyatt Earp, ali prvo što kad kažeš Tombstone sjetiš se. Ali čak i u Wyatt Earpu pravog naslova Wyatt Earp sa Costnerom isto se sjećaš Doc Hollidaya. To je jedna jako zahvalna, ja bih rekla, uloga. Kao tako sa strane, a sve nešto riješi i sav je ko neka kao zmijica, a na kraju je jako vjerna i bitna osoba od povjerenja za Wyatt Earpa, ali apsolutno. Taj film je on napravio kultnim. Da. Je li to istina? Tako je, a zbilja je odličan ovdje. No. Ovdje sam baš ja, prvi put rekao, fakat je dobar, odličan glumac. Ja. I tu je ono što si spomenuo prije, nema ega, gdje sva karizma nije u funkciji veličanja sebe, nego baš u, kako bi rekla, kao u nekoj gravitaciji koju taj onda lik ima i zbog kojeg se kovitla cijela radnja. Na bolje, na gore ili nije bitno. No. Slavim se svim što si rekla. U smislu njega, ja toliko nisam ljubitelj westerna i onda mi ovaj film pogotovo nekako, kad nema njega mi se malo gubi. I to je možda i nekako najveća pohvala njemu u ovom slučaju. I to si u pravu, sigurno. Idemo onda na moj broj 3, ako se slažeš. A ti nemaš Tombstone na svojoj listi. Nemam Tombstone. Kažem ti, nije Dobro, zanimljivo. Kao film mi nije toliko izdvojen. Dobro, zanimljivo. Mogao bi ga staviti ovdje samo zbog njega, ali evo, imaš ga ti, pa onda nije potrebno. Dobro, divno. Sad ćemo se svađati oko Top Guna i ovog, kako se zove. Ili nećemo, možda nećemo uopće. Pa možda i nećemo. Možda nećemo. Ti još imaš Heat, ti još imaš kako se zove. Čekaj, nemoj sad otkrivati. Čekaj da smislim, pa nemoj, pa možda nisam ovo pravo, ja samo pretpostavljam. Šta još možeš imati? Čekaj, šta sam predvidjela da ti je sad treći? Idemo na treći. Ajde, da čujem. Top Secret je moj broj 3. Okay. I zapravo uz Tombstone gdje vidiš njegovu svu mogućnost u drami i zapravo kvalitetu kao dramatskog glumca, ovdje vidiš kvalitetu kao komičnog glumca. Uz Kiss Kiss Bang Bang, naravno, zato sam tu su mi negdje, teško mi je izdvojiti koji je 2-3, na kraju sam Kiss Kiss Bang Bang stavio na 2. Ali Top Secret je onako baš idealna parodija po meni od nekakvih kraljeva parodije, barem u to vrijeme, braća Zucker i Jim Abrahams, koji su radili i Airplane i kasnije Naked Gun, su kreirali, a ovo je nekakva parodija na žanr špijunskih i akcijskih filmova i ne znam, presmiješanje ovdje. Jednostavno je ideal u koji god setting. Kad si gledao taj film? Koliko si bio star? Zapravo sam ga pogledao prije... To je nekako film koji sam pogledao prije par godina. Prije
4, ja mislim, godine otprilike, slično vrijeme kao i Tombstone i zato kažem da tu sam fakat vidio njegov kapacitet kao glumca. I onako, Naked Gun mi je nekako prvi doticaj s parodijama, uz naravno one kasnije filmove koji su bili popularni kad sam ja odrastao, i Scary Movie i svi ti manje kvalitetni filmovi, ali opet koji su pogodili neko zeitgeist tog vremena 2000-ih. I onda zapravo kasnije parodije nekako nestaju kao žanr barem u hollywoodskom filmu. Da, dobivamo Marvel, ako mene pitaš. A da. Zato što smo postali previše ozbiljni. Da. Onda smo izgubili, ne možemo više parodirati. Da. I u biti, prema njegovim drugim ulogama, koje su drama ili žanru kao što akcija, ne možeš zamisliti ovakvu izvedbu od njega. Odnosno ne možeš zamisliti da funkcionira ovako kako on funkcionira. Pogotovo mi je u glavi ona scena gdje oni zapravo unatraške pričaju, ako se sjećaš. Jedva. Da. Gdje nije ti jasno zapravo o čemu se radi i onda skužiš da cijelo vrijeme pričaju unazad i ta sama scena je izazovna za snimit i za odglumit i to su oni sve uspjeli da funkcionira. Onako, to je Christopher Nolan radio sa Tenetom, skoro 30 godina, odnosno više od 30 godina kasnije, a oni su to uspjeli u Top Secret. I njegov debut, ne znam da li sam rekao kao glumac. Tako da, Top Secret. Da, ja ne mogu reći da mi je Top Secret, isto sam ga gledala tek kasnije, pokušavajući proniknuti u dušu Vala Kilmera, jeli? Taj film se začudo nije vrtio kod nas na televiziji, ako smo imali i Goli pištolj i Airplane je dosta često je bio i to sve. I nekako bi rekla čak da ne pristaje mi Val Kilmer unutra, iako naravno to sve fantastično radi, ali kao da... Jel to isto bio jedan od tih njegovih što je bio, što je morao ugovorom napraviti? To ne znam. Znam da Top Gun, da je uvijek to kao fora, da je to morao, da nije mogao izaći iz tog ugovora. Ali taj film nekako, ne znam, kao da je previše mehanički. Mislim, on mora biti ozbiljan da bi to bila parodija, sve to jasno, ali fali malo duše, evo meni osobno. Iako je smiješan, zabavan, sve, dakle sve, po svakoj stavki je taj film odličan, ali nekako nešto malo fali meni. Osobno. Pa ništa, možemo na... Na moj broj 2. Na broj 2, no. Ajde pogodi koji će biti. Top Gun Maverick. I Top Gun. Zaboravila sam Top Gun Maverick. Kao odabrala sam, neću Maverick stavljati kao iako je to možda puno bolja uloga nego Top Gun. Pa mislim, to lako možeš spojiti. Da, jest, Top Gun, ja Top Gun Maverick. Ja sam čak mislio spojiti, a onda ali jest, Top Gun je, upravo si. Da. Pa mogli smo jedan uzeti, svaki po jedan. Da, dakle, upravo si, oni se zapravo ne mogu razdvojiti. Jedan ga je stvorio, s drugim je zatvorio doslovce svoj život. U jednom je više čak bi rekla parodija zlikovca nego, mislim nije zlikovac u Top Secret, ali više je nekako parodija nego u tom filmu koji je cijeli parodija. A funkcionira iz razloga koje vjerojatno nijedan fizičar nikad neće moći razriješiti zašto taj film funkcionira, a funkcionira i ne možeš reći da ne, možda ne svakome, ali funkcionira. U prvom je, kako bi rekla, to je ono što smo pričali. Dakle, bez njega nema Tom Cruisa, bez Icemana, ne znam jel bi se toliko primijetilo koliko je Tom Cruise također karizmatičan. Slično možda kao u Tombstoneu. Ima neko gravitacijsko polje koje onda tjera sve druge likove da se iskažu, pokažu, suprotstave ili neki drugi način. Tako da, fantastičan, a onda kad uzmemo Top Gun Maverick, gdje dakle, ta ozbiljna dramska scena koja bi trebala biti smiješna, a nije, gdje, ne znam, ne osjećam, nije cringe. Ta scena nije cringe.
I ta scena Ne, pa- napravi cijeli film da bude vjerodostojan. Daje vjerodostojnost filmu. Ta scena drži zapravo cijelu nekakvu emocionalnu težinu filma. Da. Tako da, eto. I samo zato je na drugom mjestu. Mislila sam da ćeš možda pogriješiti i misliti da je na prvom. I trebao bi biti na prvom. Ali, kao što sam rekla, idem za srcem i što sam više puta gledala u djetinjstvu. Tako da, da, Top Gun. Daj nam ti malo reci o svojem iskustvu sa Top Gun Maverick. A ja ću staviti svoju zapravo, papu. da, već sam dosta Top Gun rekao. Maverick. I... Da, mislim... Ovo je film koji za mene definira to razdoblje u kojem je napravljen. Jednostavno, teško mi ga je razdvojiti od od svih njih kao kreatora. Najviše tu mislim na Tonija Scotta, Cruisa i Kilmera. I mislim da bez ovog filma nekako ono što ja najviše mislim nema karijere svih njih. Nema. Koji su onda nekako obilježili Hollywood u sljedećim godinama svaki na svoj način. I film kojeg volim, a mislim da nije pretjerano dobar, što smo možda već pričali u jednom podcastu, ali koji funkcionira jednostavno zbog nekako volje i želje da oni naprave film koji je na momente nekakva propaganda američke vojske i cijelog sustava, jer su ih zapravo zaposlili, ajmo reći, da naprave takav film i pogotovo što je u to vrijeme onda kao ponestajalo vojnika, pogotovo u možda avijaciji. Možda mi trebamo jedan Top Gun kod nas. Sad prije vojnog roka. Samo mislim da bi manje ljudi onda išlo u vojsku. Bojim se da i oni koji kod nas to mogu napraviti ovako, na tako vještoj razini, ne bi to pristali da to naprave. Novac je čudna stvar. Slažem se, da. Ali uglavnom što se tiče Top Guna, ne znam, neke scene su tako čudne da ih je zanimljivo za gledat. Mislim, ona odbojke na plaži je toliko homoerotična da onda i ja prihvaćam zapravo, ne znam, pa pretpostavljam da znaš za onaj Tarantinovu teoriju o filmu. Znam, kako ne. Da, prema kojoj se zapravo cijeli film privlače Cruise i Kilmer, odnosno njihovi likovi. Mi smo sigurno o tome pričali jer ja sam sigurno spomenula koliko je fanfictiona prošlo kroz moje ruke, tako da ne brini se. Svijet ima sve priče koje ikad želio imati o Val Kilmeru i o Tom Cruiseu. To je o Icemanu i o Mavericku. Koliko god jednostavno se činio, možeš ga zaista beskrajno analizirati. Kao i za Maverick, za koji su jedna od najboljih analiza je bila ona da je to sve san, jer je cijelo vrijeme neki zalazak sunca i sve. Dakle, toliko zanimljiva teza ne postoji o mnogo pametnijim filmovima kao ta. Da, i na neki način zapravo idealan film koji možeš gledat i u komadima, jer... Ne znam baš. A ne, po meni, to je tvoje mišljenje, ali... jer svaka scena... Ali privlačite da gledaš dalje. Dakle, možeš krenut bilo gdje. Možeš krenut bilo gdje, da, slažem se. Ali tam kad umre gus, onda više, onda taj dio možeš prebaciti. Opet nije film koji, za mene, sad ovo kažem čisto osobno, koji ću ja sad, evo, došao sam do ove scene, sad moram gledat sve do kraja. Čisto mi je onako, kao nekakav dio pop kulture tog vremena. Nije ko A Few Good Men, koji bilo gdje da uđeš moraš pogledati do kraja. Čisto onako zanimljiv za promatrat kao dio nekakve pop kulture tog vremena. Pa dobro, zanimljivo mišljenje. Ali, mislim, on je odličan. Radi sve što treba napraviti da kao kao jedan zlikovac, a onda opet neko s kim se, koji je dovoljno karizmatičan da zapravo ti priraste srcu kako film ide dalje. Da. Na završetku filma.
Koji je tvoj broj 2? Moj broj 2 smo već rekli, tako da Kiss ovaj Kiss. Kiss Kiss Bang Bang. Tako da možemo onda na tvoj broj 1. Na moj broj 1, dobro, to je lako sad za zaključiti da je to Svetac. Jedan od prvih filmova koje sam čak imala na DVD-u, kad je DVD tek počeo izlazit. Zašto Svetac? Ko prvo, zato što je stalno i sve o Val Kilmeru. Imaš Elizabeth Shue, koja kad si mlad, onda je takva neka mirnica, dobrica i to je jedan divan, kako bi rekla, sporedni lik uz njega. Imaš velikog zlikovca Rusa, to jest Rade Šerbedžiju. Film je dovoljno kompleksan da ti drži pažnju, ali nije ni pretjerano pametan pa da kao dijete izgubiš pažnju. Ja sam, zanimljivo, koliko će tek sad ljudi misle da sam stara, voljela gledat Sveca seriju. Mhm. Jer mislim da je bilo na kanalu Y ili tako negdje. Da, ne znam. Negdje sam ja to našla i to je meni bilo super zanimljivo. Roger Moore kao Svetac sigurno, ali ne mogu se sjetiti gdje i šta. Isto kao i Nemoguća misija serija. Mhm. I tako nekako je to. Sve se poklopilo, taj film je često čak bio na TV-u. Val je na vrhuncu svoje privlačnosti. Pa ne znam, ti reci možda malo o filmu. Nisam ga nikad gledao u cijelosti. Lažeš? Da, ozbiljno. Samo se sjećam tih inserata, isto kao i Top Gun tijekom djetinjstva, ali ovaj nisam jednostavno pogledao do sad. Moram ti posuditi svoj DVD. Bože, jer volim tako gledati. Tako da Mislim, ne mogu puno šta reći. Neki filmovi, da. Ono što sam rekao, hrvatski glumac u pitanju je Rade Šerbedžija. Neke filmove ne možeš pogledat kad si stariji. Recimo, ja sam kad sam imala 20 i nešto godina gledala Kralj lavova. Meni to bez veze i dosadno i jadno i ne mogu razumjeti. Tako da mislim da pogledaš ovaj film ne bi razumio, ali znaš, on ti mora doći u određeno doba. Da, to se mora potrefiti. Da. Tako da, eto, to je bilo to. Da. Da, onda ništa, moj broj 1 kojim ćemo zaključiti je hit, naravno. Naravno, tako. I zasluženo, apsolutno. Šta reći o hitu? To je inače film koji sam ja tek gledala prvi put. Unatoč Val Kilmeru, tako negdje 2001. Negdje i kad je već bila i prošla korona. Ti si rekao prije korone. Mislim, bila je isprva. Ne znam kad je ponovno bilo u Tuškancu, mislim ali u Tuškancu. Mislim da je bilo prije nekih... Prije par godina. 3 godine, da, tako nešto. Moguće. Da, ne znam. I to je prvi put i kada sam gledala taj film. Da. Pa ja sam relativno kasno došao do njega s obzirom da... to je... Da je to hit. S obzirom da je to hit, da. Ali da, film koji mi nekako oblikovao kao filofila i zato jednostavno mogu bi pričati sad danima, a što se tiče Vala Kilmera, jednostavno njegov lik, Chris Fiherlis inače, je njegov lik koji je nekakav, dio te bande koju predvodi Robert De Niro, koja pljačka po raznim dijelovima Los Angelesa, najviše banke i te sefove gdje drže dionice i onda na početku je predstavljen kroz masku, samo mu čuješ glas, a onda i kasnije... vidiš onu dugu kosu, tako? Da, ja mislim da se vidi kosa i onda kasnije njega upoznamo kao lika, kao zapravo obiteljskog čovjeka, što je možda i malo ironično za nekog ko se bavi kriminalom i pogotovo s obzirom da svi drugi likovi u filmu, odnosno većina drugih, su sami ili se bar trude, jel? Ili se bar trude biti po čemu je film dobio ime, ta izreka nemoj se uz ništa vezati ako osjećaš hit around the corner. A to zapravo Kilmer, iako je zapravo jedini na kraju filma koji od te bande preživi, je ostao i bez svog sina i bez žene i mora otići negdje gdje ga neće moći uhitit.
svaka scena s njim je zapravo otkriva ono što sam rekao na početku, tu njegovu mogućnost da od nekakvog tough guya i nekog ono i akcijskog junaka, nekog ko glumi u filmu kao što je Sveta, znači... Da. I zapravo ima tamo, ono, koliko znam, to je špijunski film i više recimo, da. On ima više, da, on preuzima više persona. Da. Kako bi, sad šta već, da. I ovdje na neki način on preuzima više persona, znači jedan je taj obiteljski, drugi je taj profesionalni, odnosno kriminalni. A onda kako film ide dalje, tako vidiš koliko zapravo ranjiv kao lik i tu onda Val Kilmer. Da. Kao neko ko je ono, fizički dominantan, opet otkriva unutar sebe koliko može biti zanimljiv kao lik i koliko može lako putem ono, par scena otkriti sebe, otkriti svog lika u filmu i tu je pogotovo. Jel se on tebi čini arogantnim? U film? Aha, ne, općenito. Općenito kao. Jer on samo da ga vidiš da stoji negdje sa strane izgleda kao nekog kom treba jedna pljuska. Pa tako izgleda, da. To se slažem, i on kao da se cijelo vrijeme bori, kako bi rekla, tom svojom glumom, tim svojim otkrivanjem protiv toga, protiv tog negativnog dojma koji imaš o njemu. Može, to si dobro rekla na neki način, da. Da. Jer tipa ovdje... Kao da se bori protiv svog nastupa. Na neki način, da. Jer tipa ovdje je to baš prisutno. I... Ne znam, svaka scena je predobra. Ona scena kad dođe kod De Nira u njegovu kuću u kraj oceana i govori mu kad ćeš nabaviti namještaj i onda u De Nira govori kad dođe do toga, a on je onako sav očajan i samo mu treba zapravo neko s kim može pričati o bilo čemu. I onda ono, kasnije kad zapravo ga njegova žena zapravo spasi tako što mu signalizira da mora otići, da će ga policija uhvatiti. Ne znam. Da. Odličan je kao i cijeli film. Evo dođi mi, čim si to rekao, dođi mi da se rasplaćam na tu scenu. Da. Tako da, evo. I što ćemo kao rezime reći o našem dragom Valu? Pa ne znam da li imaš još šta za dodati od ovih drugih filmova, jer zapravo ono, kako sam i došao do njegovih filmova kasnije, ima tu još filmova koje me zanimaju, tipa The Doors. Nisam nikad gledao. Da, jer meni taj nije bio dobar. Mislim, nije mi bio zanimljiv. Ne znam, previše taj film po meni voli sebe da bi mi Val to bio zanimljiv. Ne sviđa mi se cijela estetika oko tog filma. To je film koji je zapravo ispred svog vremena u smislu da je taj žanr tek kasnije. Da, i zapravo teoretski kao nekom ljubitelju Vala bi trebao biti jedan od najdražih. Možda bi sad bila prava publika za taj film, ali kao mlađa definitivno nije mi se ništa u vezi toga svidjelo. A Willow, ja mislim da si rekao Willow, koji će biti danas, ali ne znam hoću li ostati. Da, to je jedan od tih blesavih filmova za koje, gdje on, ne znam je li na tom setu ili gdje je upoznao svoju ženu. To je Gospodara prstena prije Gospodara prstena. Dakle, nešto blesavo sa malim ljudima i sa, ne znam, čarobnjacima i vješticama. Neka vrsta Robin Hooda sa Costnerom, samo još niža kategorija. A znaš i da taj Robin Hood sa Costnerom nije baš neki visoka umjetnost. Tako da, ali baš je u tome, kako bi rekla, ljepota tog filma. I Val ima neočekivanu dugu smeđu kosu. Tako da, eto, ne znam, zanimljiva stvar. Još neki favorit tvoje strane? Ne mogu se sjetiti trenutno. Ne mogu se sjetiti. Mislim da si spomenula Love at First, odnosno At First Sight. At First Sight, da, ali to je tako zanimljivo. Taj film je, to je imao Christian Slater je imao isto. Nije bio slijep, ali isto imao tak neku personu koja je tako hodala, kako se Bed of Roses. Ne možeš znati, zato što su to bili žnje filmovi koji su išli nedjeljom u 2, ili subotom još gore.
u nekom popodnevnom terminu. Ne, ili ne, tak negdje između podneva i ručka, znaš. Aha. To jest između 12 i 2 Da, pa i to znam znači za termin, najgora. ali nisam, da, Bed of Roses nisam Najgori fakat ni vrsta. čuo, Znaš, sve ono što su ti uvalili da bi dobio neki dobar film su tamo onda ubacili. Tako da tamo je išao taj film i naravno, mislim, tu je bio Vali i koga briga, nemam pojma ni koja je ženska, o čem se radi. Znam sam da je on bio patnička figura, u jednom trenu on više ne želi biti s njom, on se vjerojatno kad je slijep spotakne preko nečega i onda je to tužno i onda na kraju su opet skupa i to je najbitnije. Tako da ne mogu reći da su to neki vrhunci njegove karijere. Fascinantan čovjek, čudim se da se nije posvetio kazalištu više, jer u filmu mu baš nije išlo. Baš mu nije išlo. Mislim, stvarno je divne stvari napravio, ali ko da mu je netko stalno bacao klipove pod noge. Gledala sam i The Island of Dr. Moreau. To je to je, nakon Batmana, to je jedan od poznatijih flopova. Da, neuspjeha, da. Da. Zanimljiv film. Mislim, Val kao uvijek Val. Dakle, čovjek, ja ne znam zašto su ljudi govorili da je s njime teško raditi. Možda je zaista bilo, ali to je ko da kažeš, ne znam, teško je rezati dijamant. Je, ali dobiješ dijamant na kraju, razumiješ? Tako da, to mi je jako čudno kod te neke averzije prema njemu, jer on ti je meni kao kak se zove, naš guman, Emir Havir Hafez. Hadži Hafiz Begović. On svaki film napravi bolje, jer je on odličan. Dakle, možeš imati smeće, ali on će te svejedno zainteresirati s nečim. Tako i Valo. Dakle, ti možeš imati najgore smeće. Budi zahvalan što imaš nekog tko će to smeće učiniti draguljem. Eto. Jel ćemo s time završiti? Odličan način. Pa to je dobar način za sumirati njegovu karijeru. Nisam, hvala ti. Hvala tebi. Evo, jedva čekam sada da se posvetimo Top Gunu. I ne mogu dočekat. Moja memorabilija je tu, moja majica, moja kapa. Nisam niš drugo, nemam. Nemam. Imala sam jednog medvjedića, ali nisam ga ponijela. Samo što ljudi ne mogu vidjeti. Ne, nažalost. Slikat ću se ja kasnije, pa staviti na blog. Dobro. Ništa, to je bilo to i do sljedećeg puta, do slušanja. Evo, sorry, slobodno.